Turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje kudukurikira no kubana natwe mu makuru tugenda tubagezaho. Reka tujye kuri update z'imirwano irimo kubera hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ejo nibwo ibintu byakajije umurego nubwo byari byatangiye kuwa kabiri. Kuri ubu rero ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahangaha iyo tuzivuze tuba turimo tuvuga ingabo za FRDC, tuba turimo tuvuga abarundi, tuba turimo tuvuga wazarendo, tuba turimo tuvuga n'abacanshuro barimo gufatanya nabo barahari, ugashyiramo n'ababirigi bahanganye n'ingabo za M23. Kuri ubu ngubu kuri uyu munsi wakwita uwa gatatu imirwano yasubukuye mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Waruzi ko se no muri Uvira imirwano yagezeyo naho humvikanye amasasu menshi, byose turabigarukaho. Turubuze kugaruka no ku bindi birimo kugenda bitangazwa ku kibuga cy'imirwano. Rero tubariho twinjira. Ejo imirwano yasakiranyije impande zombi, yibanze cyane cyane mu bice bya Kamanyora na Katogota na Ruvungi, aho ibintu byari bikomeye, aho abaturage benshi kugeza ubu ngubu hari abaturage 200 b'Abanyekongo bahungiye mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Bugarama, bakaba rero barahungaga imirwano aho ngaho. Abarundi bari bakamejeje barimo barasa ibibombe biteye ubwoba. Kuri ubu rero amakuru atugeraho ari hariya ubu ngubu uko bizindutse, urusaku rw'amasasu rw'imbunda zirimo machine gun ndetse na AK47 nirwo rwiganje muri centre ya Kaziba, hani muri territoire ya Warungu. Nukuvuga ngo bikaba mu rukerera hagana saa 10 nibwo imirwano yongeye kubura muri groupement rero ya Ruvungi iherereye muri territoire ya Uvira. Naho ntabwo ibintu byoroshye, haramukiye imirwano ikomeye ihanganishije AFC M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta RDC. Naho mu gace k'amajyaruguru ya territoire ya Kabale hose turibuze kugerayo tubabwire abarwanyi ba Wazarendo ho bagize gutya batera centre ya Mudaka. Abarwanyi ba AFC M23 bakaba baturutse i Bukavu bahangana nabo bagerageza kubasubiza inyuma. Iyo mirwano rero yatangiriye mu bice birimo Katogota, Rubarika ndetse na Ruvungi muri Uvira na Kaziba. Ku itariki 2 nibwo twagize gutya twumva ngo muri Katogota, muri Rubarika, muri Ruvungi, ahangani muri Uvira ndetse no muri Kaziba ibintu byadogereye. Abaturage rero hara muri la centre ya Kamanyora ndetse muri hara muri Warungu bavuga ko mbere yuko imirwano itangira babonye abasirikare benshi ba M23 bafite ibifaru biremereye n'intwaro ziremereye barimo bajya ku burinzi. Murabizi ko ku cyumweru nibwo M23 yagize gutya imanura abasirikare, imanura imodoka 12, amakamyo 12 yuzuye abasirikare ndetse harimo n'ibikoresho byinshi cyane. Amakuru rero yize wavuga yuko AFC M23 yamenye ko ingabo za Kongo n'izu Burundi na Wazarendo bagiye kwigahabaho ibitero muri Kamanyora, dore ko ariyo yahagenzuraga igahita ifata icyemezo cyo kubitanga kurasa. Hanyuma rero uku kubatanga kurasa niko kwatumye basakirana kuwa kabiri. Umuntu rero wa hafi mu buyobozi bukuru bwa M23 niwe bugize gutya ishura ko ibisasu byumvikanye mu gitondo cy'itariki ya 2 Ukuboza byarashwe n'abarwanyi babo, kandi ko byahungabanyije bikomeye ihuriro rya leta ya Kongo FRDC. Ibi ngibi bihuye n'ibyatangajwe na General Sylvain Ekenge uvugira FRDC. We wivugiye ati M23 niyo idashaka gahenge no yatangije imirwano hano muri za Kamanyora n'ahandi. Bityo rero ngo M23 ikaba yarabyumvishe ikabatanga, yarabatanze. Niyo mpamvu bavuga bati twarashegeshwe cyane. Ihuriro rya FC M23 ryaradushegeshe niryo ryatangiye kuturwanya. Ugasanga rero ibyo bintu bavuga n'uyu muyobozi wo muri M23 niwe wabisobanuye, avuga yuko baratanguranwe barabatanga. Uwo munsi ndavuga nyine kuwa kabiri ingabo za Kongo n'izu Burundi nazo zarashe muri centre ya Kamanyora, imaze amezi hafi 10 igenzurwa na M23. Ku buryo kugeza ubu ngubu hari igice kimwe muri Kamanyora kigenzurwa na M23 ndetse hakaba n'ikindi gice kigenzurwa n'iri huriro rya FRDC nabo bafatanya.
ibisasu rero by'abarundi na FRDC byasenye inzu hariya muri Kamanyora ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Hari amashuri twavuze, hari centre de santé twavuze, hakaba harapfuye n'abaturage, abandi barakomereka. Reka twambuke noneho tudatinze tujye muri sheferi ya Kaziba, naho harashwe ibisasu bisenya inzu z'abaturage. Ni ukuvuga ngo hari abaturage barenga 20 barimo umuyobozi wa grupoma ya Muhumba n'abana be 4 bishwe. Uyu munsi rero uko ibintu bihagaze kugeza mu ijoro ry'ejo, wabonaga yuko M23 iri mu ntera kilometero kimwe yerekeza muri Ruvungi, ariko noneho ukareba bakavuga ko M23 ngo yirinze kwinjira bwangu muri Ruvungi mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bw'abaturage bwahungabana, n'abaturage bakatikirira, bafata icyemezo ngo cyo kuzenguruka Ruvungi ntibayifata. Ejo kuwa gatatu rero imirwano none yarubiye muri Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro rya FARDC ryongera kurasa ibisasu muri Kamanyora no muri Kaziba. Ibi bisasu rero byarashwe bikaba byaraturutse mu Burundi, kandi abaturage byishe barahari, hari ndetse harimo n'abandi bakomeretse. Mu gitondo cy'uyu munsi, mu gihe Washington hategerejwe isinywa ry'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo, haramutse indi mirwano ikomeye cyane, bityo abantu bakibaza niba aya masezerano ari buze kuzana amahoro. Cyane rero iyi mirwano yaramutse uyu munsi yaramukiye mu kibaya cya Rusizi, aho ibisasu binini cyane byongeye kumvikana. Mu gihe mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hari hamaze gusa naboneka gahenge gatoya. Ubu ngubu imirwano yongeye kubura mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa kane ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12, aho hakomeje kumvikana ibisasu bikomeye n'urusaku rw'imbunda ziremereye cyane. Amakuru rero yemezwa n'abaturage bahariya arabavuga ko urusaku ngo rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana mu misozi ya Rubarika, aho imirwano ikomeye iri kongera kwaduka. Hakaba hakomeje kwibazwa mu by'ukuri agahenge kari buze kuva he. Imbunda ngo zongeye guturika, barimo ngo barumva amabombe n'ibisasu bikomeye biva mu misozi ya Rubarika. Iyi mirwano rero ije nyuma y'uko M23 ku wa kabiri yagize gutya igatanga ziriya ngabo za FARDC n'abarundi ikarasa. Bikaba biteganyijwe ko iyi ntambara ishobora gukomeza kwaguka, kuko M23 imaze kwigarurira ibice bitandukanye birimo Mitimbiri, igice cya Rubarika n'imisozi ya Ruvungi, aho Ruvungi yagize gutya ikayikikiza ikanga kwinjiramo indani. Ni ukuvuga ngo iyi misozi rero ikaba ari ingenzi cyane kuri M23, ndetse ikaba izanayifasha kuba yakomeza igafata Uvira centre. Abatuye rero mu kibaya cya Rusizi bakaba bakomeje gutaka bavuga ati nyamuneka mudutabare, ubuzima bwacu n'umutekano bimeze nabi. Abanyekongo bahungiye mu Rwanda bo batanze ubuhamya bagaragaza uburyo abarundi aribo barimo kurasa ibi bibombe birimo kuraswa. Hari n'icyarashwe ejo ku musozi wa Ngomo hariya ku muhanda ujya Bukavu, kirashwe n'u Burundi. Abarundi rero bakaba bakomeje mu by'ukuri gusa naho bikururira amakara, nka cya gikoba kikururiye amakara. Amakuru rero yihutirwa atugezeho ubu ngubu nuko ngo imirwano yo kuri uyu wa kane hagati ya M23 na coalition ya FARDC ngo iri muri sheferi ya Kaziba, teritwari ya Warungu. Ubu ngubu niho bimeze nabi. Noneho ngo kurasana gukomeye cyane kurimo kumvikana kuva muri iki gitondo, ndetse ngo ibintu birakomeye bimeze nabi mu gihe hagiye gusinywa amasezerano. Hari abantu benshi cyane, ariko nanone muri Uvira ntabwo ibintu byoroshye, kuko mu ijoro ryo kuwa gatatu ni ukuvuga ngo ryakeye ubu ngubu humvikanye urusaku rw'amasasu menshi cyane, rukaba rwumvikanye muri quartier ya Kavimvira iherereye mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngo bikaba byateye impagarara n'icyo bagikomeye mu baturage bahatuye. Kugeza ubu icyateye masasu ntabwo kiramenyekana neza, ariko hari amakuru yibanze yemeza ko ayo masasu yakomeje kumvikana kugeza mu masaha akuze y'ijoro, nubwo ngo nta muntu uremezwa niba ari inde, ariko ngo birakekwa ko ari Wazalendo ndetse na FARDC barimo barasana nk'uko basanzwe babigenza.
Ibi rero byabaye mu gihe umutekano ukomeje guhungabana hariya muri za Rusizi, aho imirwano ikomeje kuva ku wa kabiri. Hakaba rero mu by'ukuri abarundi nanone bakomeje kugira gute, bakomeje gushinjwa cyane kuba aribo barimo kurasa Kamanyora, kuko nk'ubu ngubu amakuru dufite aturuka Kamanyora aravuga ko ingabo z'u Burundi zahateye ibisasu bikomeye, bikaba byarangije byinshi mu mitungo y'abaturage ndetse bikomeretsa n'abasivili, nk'uko byemezwa n'umwe mu baturage. Bavuga ko ibisasu ngo byarashwe byakomerekeje abantu benshi ndetse bisenya n'amazu akomeye arimo n'inyubako y'ibiro bya Groupement ya Kamanyora hariya. Ati ibisasu by'ingabo z'u Burundi byakomerekeje umuntu umwe wahise acika ukuboko, undi agakomereka bikomeye ku Kibero. Amazu atatu y'abaturage yasenyutse kimwe n'inyubako ya Groupement. Uyu akakomeza avuga ko imbunda zateye ibyo bisasu zashyizwe mu misozi ku ruhande rw'u Burundi. Iyo misozi ikaba iteganye na Ruvungi, mu gihe izindi zari zashyizwe hafi ya Ruvungi. Abatangabuhamya rero bakavuga ko ibisasu byatewe birenga 11. Abarundi ngo bateye ibisasu birenga 11, bikaba rero ngo bikomeje gutera impungenge abaturage barambuye ikibaya cya Rusizi. Hakomeje kumvikana imirwano iremereye, imirwano ikaze hagati y'ihuriro rya M23 n'ingabo za leta n'iz'u Burundi FDL ndetse na Wazalendo. Iyi mirwano reka bikomeje kongera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage bakaba bakomeje guhunga, bikaba bikomeje gufata intera mu biyaga bigari. Wakitegereza rero ukareba noneho n'ibyo M23 imaze gutangaza. M23 imaze gusohora itangazo ririmo abantu bishwe n'abarundi. Abantu bishwe n'abarundi, abarundi ngejo bateye ibisasu buhumyi babitera mu baturage, noneho bihara muri Kamanyora bica abantu, hapfuye abantu 4 hakomereka 6. Abo bantu bose M23 yabatangaje, barimo Solomon muri kuza w'imyaka 25 wo muri quartier ya Rugenge, harimo Isaka Musafiri w'imyaka 24 muri quartier ya Rugenge, Pierre Byamungu w'imyaka 12 muri quartier ya Rugenge, Veronica w'imyaka 3 muri quartier ya Murengezi, Nema w'imyaka 23 muri quartier ya Murengezi, Anita w'imyaka 12 wo muri quartier ya Murengezi. Ibyo bitero ngo byibasiye rero abasivili, ngo bikaba bigamije guhungabanya cyangwa byangiza bihonyora amahame mpuzamahanga cyangwa uburenganzira bwa muntu mpuzamahanga. Bikaba rero ari ibintu bidakwiye ngo kwihanganirwa. M23 ikaba itari buze kubyihanganira. Bikaba ari ibintu mu by'ukuri bikomeje gukara hariya. Ariko rero natwe turahari kugira ngo dukomeze tubakurikiranire iby'iyi mirwano, uko isaha n'isaha bigenda bihinduka turagenda tubibagezaho. Mukomeze kubana natwe, kora subscribe, kora like, kora share, jya muri comment twandikire utubwire uko ubyumva. Byose turabyakira kandi turabyakira neza. Ukomeze kubana natwe rero, murakoze kuba mudukurikira kandi turabifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana.